salah sasaran ya. Ya sumpah ikan minta pengenalan dasar laksana di pengkolannya. Ini dong madan dia utama. Pengidang di malam madan. Dan madan para susang melawan naksa. Kalau banyak di pendewi yang sakit. Bosan boleh pendekan laksana. Tuh dan yang cuma matuan madan. Dia Mister yang madan dia.
langit. Siya sa kuwasa na kaukunan. At walang isaw na mga nganggo. Pangyayatan yung pagkakita. Nananam siyang tulakang ako. Lakang mahanap pa niya ang langit. Sisyo, tao ko yan ang pagkakita. Ano lang aja? Ya.
Right?